سروک آلمانی فرانکشتاین مایر راگهاند کو پشتوانی لحمو حول کتکن کو دبی سدما برقرار بونا آشتیل اوکراینه راگهاند جه او درباره دست پیشخاریا چینی بو چارەسەریا کریزا اوکراینە بگومان. پێشوازی لە هەموو پێشنیازێکی بنیادنەرانە دەکەین بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە ئۆکرانیا. بەڵام لە بوارەکەدا هێشتا ڕۆڵی چین جێگەی گومانە. ئەگەر چین لە هەوڵی چەسپاندنی ئاشتیدایە پێویستە نەک بەتەنها لەگەڵ مۆسکۆ بەڵکو لەگەڵ کیێڤیش گفتوگۆ بکات. بەرپرسانی چین پێویستە هاوشان لەگەڵ ئەندامانی دیکەی نەتەوەگرتوەکان لە ژێر یەک چەتردا کار بۆ ئاشتی بکەن. بله سالک سرشری روسیا و اوکراینە دەرباس بوو باندۆرên vîşerî li cîhanê jî çawa çêbûne ji stûdiyamê dihokê şarezayê siyasî Mihemed Reşîd Ormanî mêvanê min e silav bû te kekê Mihemed kek Mihemed salek derbas bû şerekî giran li aliyekî Rusya hin piştgirên wê li aliyekî Ukrayna welatên Rojava NATO Amerîka got piştgir باندۆرێک çawa kargeriyek çawa di rewşa siyasî herweha aborî serbazî de jî li cîhanê kir. Fermûkekê Rêz silav bû hewa û bû bînerên hêja. Kak Cemal eva salek temam borî li ser şerê Rusya û Ukrayna lê mixabin roj bû rojê agirê şeriyê tete xweşkirinê û berdewam دولت روش آوای چکی گیران وکی فروکت F-16 و دوابت ابرامز و چالنجر و لیوبارد دنا اوکراینیا دیسا روسیا چکی گیران و نزدیک ساله که دا 5000 موشکین بالستیت اوکراینیا ورکرن یعنی چه نشانت باشینین که افشار دبدیمایی هستن برو واجی امید بینین که اوکراینیا یا خو آمادت کرد شد بیت هر شیء که سر اقلیم ترانزیستوریا و شبه سر بخول اول مولدیویا جر سرپرستی روسی پزر پیشات چک دارد روسی الویره کو محاولت کردن وجب صینت و روسیا بضابط کردن چک دارد کل ویره زده کرد دیسال شهر بردوام الجلک الجبهاتا خسارتی مازنه تنه دانه اوکراینیا یا ایران بیش همیلا و بنیا و یا جرخانه و بوری سرخانه و بوری یا ایران بیتن پزارات خلکی بویا قربانی و روز یعنی ما تشتی باشد گورافان داد نوکه دست پیشخاری یک چینه هی چین سبایی چه بیت الکمبون انجمن آسایش نتوت ایگرتی دست پیش خو بخینیتن و بگهنیتا جواک نف دولتی کو اوجی چند خالق اپیکتن بس واسه دیاره مرخدا احتمال اف خالتوی چه بیت اوکراینیا یا راضی بیتن بس روسیا پیگیرنا بیتن و احتمال ده هجتا گریدن اوجی چند شوا خالا مثلا رزگرتن لسروریا دولتا نهیلان شر سار و دست بگیرنا دانستاندنت آشتیه چه نکرنا ها پیمانیت لشکری رزگرتن مافی مروی و چهار سریا از ما مروایتیه یعنی به همین یعنی دست پیش خریات گوراپانه دا بلکه بیت دراست کنه حتی هر رده که دانستاندن درگه دانستاندن بچه و بید بس پال دیف خالت ویل دیف بندت وی یا دیاره که احتمال روسی چونکو یک شوان پیگیری کرن سروریا دولت ها و امزانین که قرم 2014 و دیسا لوگانسک و دونتسک و زابوروجیا و خرسون و همین استفتاحاتی که نوید بوین پارچکش آخر روسی كيكي محمد رشيد ولاتين روجافا طيبتي امريكا كندا ژاپونيا جيد نافده روسيا تومت باردكن دبيجن كو اف اي ريشا همبري اوكرايني بخوا مدستكي مزنتر لبشتوي بو سركفتنا شري اوكرايني جالي روسيا و دكاري ببي مترسيك بو تبعية اوروباي و نقشه سياسية جهاني جي نرخاندن اتا دوی درباره ده چیه که محمد رشید
راسته يعني طموحات امزانين طموحات دو كسا قالك مازنن اكشوان كسا فلاديمير بوتين ويديجي رجب طيب اردوغان دو كسن رجب طيب اردوغان دفيتن جاركا دي امبراطورية عثماني بشوكني اوفاكتن وبينيتا غورابان ديسا بوتين يجي طموحات قالك مازنن تهدفت روسيا قيصري جايك دي بزوريتا يعني طموحات دو قالك مازنن ابد درجه كي بچيكا کو پی چیتن پی بشتد ناف اوروبا زایتن همی روسیا همی بزاف کرن کو بشت روس بزاوت و پلانت و او بون کو قلبانات و نهلید هلوشینید اگه اوروپا نهلید سیستمی که نیه جهان دانیتن کو او هزیت مازن و کی اب دولت بریکس بين النفط وكي هندي وكي جنوب باشور افريقيا وكي برازيل اف دولة روسيا والصين واف همي يعني ببنا دولة باندورا خول سر جهاني همي هبي سيستمكينية جهاني اتحاد اوراسي بهتا درست كرنه السر دنجد نرازيل اوروبا شول كتن محاولة كركو روسيا جي وكي بارشا بارشا كت بس اف شر هيرشاي بو سر اوكرانيا اف پلاناوی ابشین بجین بو جیوکرنا قلپاناتو هلوشیا بالعکس جارکا دی پیس کتا و قلپاناتو و یا گرتیا و بریارتوی تقریبا ابشین بجین حتی حد که يعني فرنسا و آلمانیا هندجا تلکو اعتداد کن بس هر یای گرتیا و روس و اوکرانیا دیسای یا شیای خوراگیریتن برانبری و امزان اوکرانیا يعني شيز دولة توري أوكرانيا يعني أبا شركة أمشين بيجين دو لانا خوبت جي لانا كي شركة روسيا وأوكرانيا يا راستا خويا وشركة دي نا راستا خويا نا بين روش أفا وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا قال روسيا وچین و ایران و کوریا شمالی و دو برنه هفرکیت کن سر منطقه همیه یعنی دیسا باندورا و بسیار کربو باندورا و آبولی سر جهان خلال سال که دا جهان 2 میلیارد و 800 هزار دلار 2 میلیارد و 800 هزار 2800 میلیارد دلاران آبوری عالم خسارت بود يعني شوانجي دولت ديالا مازن ضرر ديتي شو ألمانيا فرنسا يعني جيرانيا كمازنا پیدا بود تأثير الكارجهت وكري چون امزان ألمانيا كارجهت هميل سر غاز روسي بون ديسا كارت كنا باندورة كجلك خرابة كري سر إسبانيا سر بريطانيا ديسا بريطانيا يعني چند أزمات السري بدرز من وقتی در کدیش بریکس در کدی پشتینگی پتایا کرونا هاتو پشتینگی افشاری يعني او كمازن سر اوبورا بريطانيا جگری با دوره که خراب سب اوبوریا بريطانيا که دیسا چه باجی رو باجی که جهان نمان قربانیا وی شری ندای يعني شنایا گرانیا کرستین خارنه و انرژی و يعني ابا امشین بیجین دفاقیا دولتا عمل بر خود دینش لایانه کی و چند دولت جهانش از هفته دولتی چین ترکیه بمالازت اتهجا ترکیه دای بزاوت کن کو بس کسی کی زاروک کی جنکی افراد کی رزگان کش بنو اخی کی فهمیات تو لا کی دیجی صدا هزاره های چکی گران و صاروخ خدن و خلک کی یه پیتکوجن يعني اود فاقیان دولتی و برجمندیت وقت خاصن يعني خاص محمد رشید نه جالی روسیا بجی بوتنجی جالی روسیا بجی تیگوتن قالك جارا روسیا به یک بشه کو شرکی وکالت يكون أوكرانيا تبري وبرنهاية أو شري يقول هم بري روسيا تكرن دراستي ده بشري حمي ولاتين روجافا هم بري روسيا دخوازن روسيا تيك بدن نرخان دناتا دوي درباري ده بقرم قالوا براستي ولاتين روجافا دخوازن روسيا تيك بدن يان دخوازن روسيا جي أوكرانيا درب بكهفا وسينورك جبو روسيا بيدانين هم برای ریشکاریا ولاتین دن این روجافاش. دویت روسیا چنگت روسیا ببرن زفرینن بری پوتنی روسیا بری پوتنی دویت روسیا جارکدی ولی بکنه و کو اف دست درجی و طموحات توی چکانی که امزانی روسیا چندین دولت جهان تایبت الافریقیا يعني يخوجون دي چندین دولتا و اویدیت چکرین يعني ها پیمانیت مازنیت چکرین یا معتبر شنگهای گله پشتوانیت کرد يعني يبرخدن روسيا ناراستيت و متصيل سر برجمندیت وان سر اکتیا اوروپا سر دیسا بزابط کرد روسيا بزابط کرد گله گروک جهانی به دست خدای دستوکی بابل مندب و کی ملقا و دیسال کنداویل جدرت آوی بزابط کردن دست خدای دستر اوجی مطرسیگا مازنه يعني سر
دیسای ترسنش تحالف روسی صینی و اگر هر دو تحالف استراتژیکی گنج که امزاین وزیر در چینه بریشان روزا یهاتیه مسکو ده احتمالا بری پشتی چند کادیجی ده سروک چینی شینجیمی که سردانا فلادیمیر پوتین و دانستان دانا کن امزاین جیل 4/2/2022 الیاریت زمستان یت مسکو هر دو پیور اشتباه خاره و اتفاق استراتژی یعنی یا شراکه بلا حدود بجنه یا واجو کری با 113 میلیارد دلار بو هنردنا نفت غازه دک ورکن بو چینه هر دو دولت مازن هر دو بگهنه یک هزگاه ها بوریا گرگا مازن هزگاه مرویا گرگا مازن روسیا مازن دولت المساحت خوب الجهان او هر دو بگهنه یک دبنا ماتصل سر برجامندیت امریکا و روشاوا سپاسیاتت که محمد رشید اورمانی شارزای سیاسی استودیو میدوه که میوانیم